catch the Kaya and Quanta Mamma, Medilla, Familia Bema, and Canadian says, love you, Kumasiano, they try a demo. No person say, Honey, just an Yaki say, Ophelia. Sawako Hospital. Now, Dr. Nakacho say, I did say, Wojan. And now, in one person only say, oh, I did say, oh, Wojan. I did it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, 20 petrimu, yeah, from and from them, and I feel bad for another woman, Yana would be, and I feel HIV just happens away. Nina will bet me a shady amount. About when your numbers only some from what they eat. About from where you for, I feel person who said, Papa will know your back. I said, Nina would be a menstrual, Fisa, I bet you love boy, you knew what it was. Young Fidel must swear, the letters I would win there, because the idea of the chair, but you're so from Young Massey or for you, Yanni STC workshop, no any teacher anymore. Jaya, it must be to other echo sick, no minute, you're not belly. 0244 96 49 22 And I face 0541 143168. Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services ewo Oporikum STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na the next traffic lights ewo Opoku Transport no o hwe winsani fa so a obehu Amedi Lab Services wo free krom Airport Tech Junction I will send you fast so. And now if we Tech Junction no so back room we nya tra so so na we are bedru SCC Junction na we share we send you fast so we sabenkum so a obehu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services. And then try dey bremo no ya yen try for infertility ho ana obi a wontimi wo. Ya ka infertility ana obi a wontimi wo a obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So obane bema bedin shemu eye busumi dumienu echi a san shemu no wonbo won ho ban anka de opa free mu ani se ede eba bebe mu so na onya ba ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yinsen ya ade a nipa bebre apacha a omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem say obi bia anyinse ho aye den ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere ebeboa wa ma wanya nyinse awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na ase na emesima aka no abra obema ni oba bedi nhwehemu busumi dumienu echi asa nhwehemu no wonbo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o funny infertility no aye o two types basically there were primary infertility and there was secondary infertility ye ka primary infertility anacha se oba ne be ma no atena se e wo won kwan na mu a wa di nhwemu eye busumi dumienu ni echire a nhwemu no emfa eba enye de emba pen ene ne fa no primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di nhwemu a ede nyinsen ana eba aye de abapen na so science senechi and subsequently after that nyinsen no o ma try ase o musa abewu biom a o munya de o munya nyinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma de amaw yemfa no nyinsen a nipa nya no empempi na so oba ne be ma tenase na nyinsen ba ni e pentem de apentem ebu asem no ni de mfomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne be ma betime nya nyinsen no e wonyama bi a ehwe no oba ne be ma ni mu a yemfa ne se before se nyinsen be sha ase ne be ma na ne sha ase ene ye kan se be ma no on na initiate the childbearing process no enti se oba ne bibia wo oba no hunam dua no hormone ani bibia ye okay na nsuo na e free be ma no ba na ye nkwamwa na ewo mu no ene nsuo no nisu ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se nyinsen ye de ebetima ba enti wo ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ansa na ye be sha ase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba be ma no so ye ma ne ye test bi a friend semen fluid analysis brofu mu so ye search me friend seminogram and spermiogram de ye ne say ye gi be ma no nsuo no ni ahwe nkwomwa na e wo nsuo no no be ma no nsuo no saa nkwomwa no ye wo nkwomwa dodo a ye se be ma bia abra ho sa ne wo no ye se nkwomwa dodo a ye se be ma bia e wo mu ane ye wo esu bi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwomwa ebetima ye de awo ana we ntimi hu mmema ni bi wo okra na obehu se no nsuo no obeje no
na nsuo na ye chintan a ye chese sa nsuo no kura no ujesi wa be 1 hour kura na nsuo no ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi enane a nkomo na ewo be ma no nsuo no ntimi ndi a hyenfre na ntimi aye de akwakohia oba no kosua no nti edikan no be ma no nsuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye be ma no nsuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no nsuo no bibia CPC ta na afi ya ma attention aba oba no so ofa na oba no ne side no so ama pebre na nkasa no de ntimi mamma nya nyinse ne yese ni fa ba ko no de mamma nya nyinse ne se ofa na ohwe na on the other side the first problem ewo ma no ye ovulation problem na just oba no ohwe na se ne nyankopon si ball no bosumi bia yese oba tukosua na ni kosua to onim no ewo hormones bebrebe a ni na bekeka bom act ana come at play ansa na oba na etima ye den atukosua no first of all your hormone be a friend follicle stimulating hormone yi na be ye oba no hu nkosua ho adwuma ene luteinizing hormone na etima ma oba na atukosua enwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne sanso a your hormone bi nso a your friend progesterone ye hormone ansa na oba no kosua na ebeto obetukosua no kra to no progesterone ena beba oba na wudi anim no na ba be taking the lining of the uterus send you be ya so oba no I demand to start from the empty tanker. You think I'm a slow capa, we need to also now. Can you open up for you? Ship about the I see. I'm a man one pra. and I'm moving to the command for a station and I'm cutting to the 9 and Kakanga can and sit at the cross. Kakanga, when I'm a militant to me now, you do the ferry hospital today. Just kumpala mami container yankwana ya container ni muni amano ye ahudu stampu si so panyai Friday kikri ye be buni komwa akora feedback ena yefa yo obapa medawase yenjuma dia afi biara yedie say ni akurafo enyankane nyusie hia no afi so Auntie Naa de niema gu akwa mu sasani atie bia wonya nyankane nyusie ni akurafo sarada ne santi
ye dia de se dia to yetiefo pa momre yen mo anim se mommo ye na mo nso ya sene sani afibia moma ye nkwada ntade empaboa antuma sievema kurafo mpaboa sika emo anwa biscuit ane anonie awodo ane nuoma bia yentimi mo boni nyina di no anu na yasemo se afia do bebre guso ade wonmo de eba nanu na yesese ebia ba bia wo no na usika no wobetumi asande wobra womaha ane Jahbless mienu ebiara wobetumi asande afaso ne di kanu ye 0598 980 233 0598 980 233 and yeah Auntie Naa Foundation and I say over 0248 017 517 0248 017 517 and also yeah Eunice na amele naughty ninyira usani faswa yansabeka when adofu biti ye no onmudi mirika se wamo Auntie Naa nkasamu wama beso na sini nyuma panti adofu biti se akosia ni ma wo USA wabre ya ntuma mienu ana 800 Ghana cedis Augustina Osai kwada so estate wano so wabre 200 Ghana cedis na nafia Amsterdam wano so Brian 500 ana Kalipo adaka makumako edu Faustina awa Canada antumensia no de bra yen ya fei yenu ya baby awa hojo wano so wabre ya ntuma ensia obayima sewa bonsu aso wabre ya ntuma baako afei wabre ya nkwada so entade miensa reta yebua abre ya ntuma baako antimata Kenya ase kwa abre wano so wabre 200 Ghana cedis yenu ya baby anso owo China mamu a wona hoko school wano so wabre 20 pieces antuma baako aduonu afei dana pokuya ewo Italy wano so abre yen ememma kente emakumako ensia mama dana wo Italy wano so di abre Nyankopon onhyira no Faustina jefo so abre yen biscuit anaka enum Beatrice Jamfua abi national service I want wo ya adwuma service and loans was abre Dapes and T Rose aveyenu ya baby nso wo Austria wano so donate adi abrayen sayam famwa afufra won so bia wo wa hunyehia mu Stella Oba so wa Brian antuma baako ana ave 200 Ghana cedis yakasa afu nyina bon kacha won se osuru hira wo mu o nyame hye obia right fasten your seat belt hey Apollo na yo ebacho Debbie dia na yo ebacho be ma na abumisa boy enkomo ebacho be the Gloria Ofuri because efra sante mampum me ne be ma be friend ko fidanso anything na ne be so me ana me ko hu se oba ne magu ne niemam ana me sesa ne ma ne ba me fie ti me sesa ba so aso ma so nkwanta kase msafo side o ti oba ye no ana me friend man ba ye na me ka chen se o me yi ne ana no na obi a na oba atwa ntema ba ko de na se wo yere abra me nim mo hwe me so me ne na tena bo so me nwotwe ko me fan sa afini eti oba ye no na danfo ne ba ye oba no se oba no ne na atwe mpana na ntima no kra wan hye ekoye nse mebiri na dem da ne ma no de ye de ode ko nti babu so mi nie no ofra mi amemfa me so me frɛ no ti ma na no juada no 25th no me wo ho no mo anwumre be 7 mani mbe kodware ana oba ya me bia punu na me hu na me sa oba tambe no so osisi ano wo oba na me dem si ano hu kodware ana ni akran kodware ne be wurade on so hie so no so ye de ekodware eti wo na ka chen se me ma na duane ni ana me si da bi me yare me ntimi no nti se ba yare obetimi ano ade a ono na ade eti o ka bibia na me oka bia na me yare me yemia ya o sa ha me nti na me da ho no sa eti anwumre no be 11 mu ho no no se wo ko eti mi mie pono ma no wonko ese 11 de me ma ni free ye ho no nya den enko na ekwa no so ohun anu won se nya kan ti won de wonder adechi a no ye de wo ko ti me free boys bi se nko mu fo kada nto aduane no so mu ni ye side ho no mu o mu o ba bi fufuro
eti be 11:30 mon chinchi na mimbie gate manonko mimbie gate manonko gate ni so woni mbie say not no no wa bie wa lucky gate na soro ne fem no me so me ne me wa fo me ensan da tifi ho no me wa fo ba 60 70 fo na me no mo ho no eti yes and what the pressure see me so bie punuma me ko no na e ha me ana me sorry say me ko bie pun mi bie pun no me tifi me free me bedroom o tisi veranda ma me pie efie ni mu ano wo so me tiri nwim ano wo twi me tiri nwim be che say e bom ani so say me ko bie pun na manako me be so wonko wu ana me say me se me nko e de be nti na me say ko me nkasa eti so se me nko bie pun ma de na me ko bie me kasa mama no wa so me tiri nwim wo twi me hwe che say wo kura nwim nti me nya hwe eti chance me nya ye no me de pem ne ko a kire ho ano wa fasikan to fasikan na dade e de hye dade se mu ka banku ne bi don am de bo ne nsa no sikan de jikoto be bi fofolo eti de mu ya so gbasa so me kon wa yire matadim amia me kon wanti na mentimi hume chance me nya ye na me de jeme me di me di ka kono ana o sa be so me mu o mengeti na no o so me mu o mengeti na no o sa so me trinwi no matwi me ti abodan nim mentimi nya hwe eti wo run mpabwa mpabwa galanse fo ndi adwom di chu excavator no China fo die ni bi no eti wo wura babwa na me so babwa na me se hwe no wa mfa mpabwa na amome wase me de bebo anye je na me se minje mo de bebo mentimi nje mama me ka se me oye se minje ni mu no nso nje mpabwa me je ni mu no de mpabwa na bomani adi mama che se if you on me tietie mu a ablosan ya flow so de ne ntimi nkwa abontin anajo 11 me ni me sister so na tiban so ye mutwe kakara eti tamu a chance ba me tie mu fra akra ba kwame bebie ne ko fra me sister so ka cha akra se akra ne ba won mo beku no eti akra no susuru na me wafo no so obi antimi mani mu ene mama me se me ka se wa anya me de opadia na mbo di ka bo me ama me edika collapse ye eti a kire me wafo no yesi wakuno no ana okofa ne bag nti woko no oduro na eje so mo dika tu so ayede agum nti me bo be so le na me se na me dim dika ko gate na no se aso me hu ana ofa mpaboa no ti ene o de bromia nti o bu me o twe me fam de ko ba bia me kwana no ho no mo no ana abrewa ne ba ko etimi nya chance no obi gate nti se no kro hye o de no ne kede sande ko mi sister ho to timi ko frɛ mi sister mo dim dika ba ho no bedu na se masa akolapse da ho etimi sister so dim dika ko akopɛ okada wura e de na ma se mama se me ka se me hu bibibie mu dia na me boa timpa boa no ade chinje se me van se be anopa be temu na ma ni so tete me na se me the emergency wo mampon regional hospital ho no jese mani nyina no ya pempa mani no ene manu ni nyina minister so se ba sa no mo hu ba bia o fa ye wadwane ko ese ni jeme yo jese ibe hwe no kura na mini ba bia me kwa ko hu no Gloria era dinyanko mama Oyerepa 100.7 na usia obia no ahyase na twempra se ofri hin saman mami nkohwe ofie wo mami de sei wabusia mu na no anse woni ni twi so mama medika de ni ko ofie e de ni ko cherista si bia o nye wo sister o be ma ne chi na wo se wo hwehwe se be ma na chi mama me hwehwe me kwakọ e ne wo mama ade ne wo hunu se wo yire ne mame so ankenche so ne obi nete mame na nkache mame ne kura kasa mo kacha nse mame ntiatie ni ba no eti hono mo no ana me fa me wadwen se da ya mpemo epem ntimi sheda kwatena obosume ewo ni fie asunu esun kwanta ti we den ko hu se oba ho niam be na otwetwe ya hu se mame na ta 8 months what the niam na so mama de mame ko hu se niam no wo ne bag mu no meme ko a me bag si ade so wo ho no mo eti na me pe matade soro me hu atade no ma hwehwe sa me hu nti bi na pe me se me nkohwe ne bag nim ti mi ko yi ne me bi ne bag ne ko ache na me yi atade me yi na oba top straight dress di ka yi gu fam eti wana me yem hye me na metena bag no ho so nya straight dresser enya me dia ana metena eti metena ase no me yi we ya oba atade me yi oba atade sebi oba anda ne panties to manyina aka ho se oba ne nkoi ebia watu kwan ana so okwa yie ti woni ana so ofra obra oba ne ne fie no ofra ma oba eti woni oba no kura twa yintima ene ma adwene twibese se da bi papa mo ne oba sa atade kro de ne yire ya ne yire no nti ese me fa me ho adwene
nti me se sa niema ne nyina gu bag even ko no ne bag na me fa yam de niema no gum na oba ne toma ne niema nyina ye de egum madam de say have a plant na atade obeta ma me no sa atade kro na oba no obi and obeta ma me nti me hu ne say atade bia we ne ye me say ne sent what be be so wo dia me dia say anya me niema anya me niema 100.7 anya atade na atwe me ma me ko hwehwe ye ne dia ka me hu hwe ewe na wo se ne wati onwoda mama mpacho ma wo mi chade na usa pesa obi ne otwempla wo bra wonye ho ade mama mpacho ka December we no ye na abye so obaye me ho ade ntinema no tiji so ogburu mu abusumi nwotwe ansa na ye ho ade me de na kokora kwa kire me sofo nyina ma me sofo ne na kasa je se mama na me kasa de epim me ma metimi imagine say be ma ohwehwe oba de sumu 11 o'clock kosi amachi dumienu utiam obi ama mampo fine na mote yati asante mampo dade ase te ofri hin na ba ho ofri safo aso kwanta ho safo no ofri wo bai otaba ofie ho oba me ho no me sume ko no ho no ba oba daytime otimi ba ma ye kwatena tena ase didi nkomo tena Mr. Oba chese ne ma me de say ne ma me de afia na ne tibe u collapse ya omo se omo ahu de ofai no na busuafo se be ma ne we yeah friend my sister friend ma me na inu or friend na adwono time no de me kwa be 12 mo no friend ma me no ma me ne tribia o sini my sister kasakra si say woni ba bi kra friend no confidence no kona obi sasa de gloria no wawu ana eno kwa na mama a shame ya ona ama me there because me ne ma me ne ntete bone me penasem menene ntete bone ese se wo ne bani free one so bebo na mane ne awakoye ntira ne yamahye no be so hu se wa nte free one besin ne be ma no nte ne nka ne ma me so nte ne nka menti obi anka me kura mani no yi Monday ne ba ha no mo no na ti Wednesday no ye ba nyina na ye katamani ko de mu hu no hwe mo fa ni mfoni timpa buana wode abo mo fa mfoni a we plan nto so mayen ne ye adwuma and 100 what report case no me ba cho posi force say me ba cho mo hwe no mu nya no ni din nyina de say confidence oye de adwuma fe oye adwuma ikeni ho no mo ikeni ni de ade omo bubu gravels je ye don kon motor oye no wai asuma so kwa safo kwa no so ho no mo China fo minim se na adwuma pani so beti na wo yene me konso no so buai eye kumasem tin se da boni abani tirimu a sa na dwo be ma otwe sekan na do ti bodam hwede woni aye osu okumia next time no men fa be ma akumani aglo be so men fa na akumani aglo me ne tina me ne tete pa na me ne na di ohwam a wo yira wanka no krenti o so otwe ho sa wana ndi no krana ncha na mesumi hu ne nyina me yema dwuma dada wada hospital na say ni me ba cho me Monday na na dwunu nti enura na ese ne ye beba ha ne ye Fred Braderick ano ese enura ne Wednesday ne ye Matias be chese wada hospital ye you da ben Wednesday no wo ne telephone number eye adwuma mo fa ne meto so ma yen 10 post for mo fa ne photo de so nto so ma yen confidence so mo fa ne photo no ento so ma yen ne e ba adwuma yo confidence so Gloria see wo plano eye wudi a chese minim sewa otwumana me ba cho me hu ni se bida no tim paper say mama na ye me wanwa kula wa bo pen mo me ne tronto ne sakura danti just me The number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Confidence ubedum no. Me se mo fa confidence mfoni ento so mayen. Try again later. Alpha photo na mo ye ready na mo de to so amon kan cha ne ento adwumadi ni so. Sofo maba so mi nkokwaku bia hokora. Eja poma wonwe na wonwe no pacha mare no. Osubedi kuku na sasibe wusu sadano. The number you dialed is
de ebetime gina ewo oba na awudie mu ye hormones bi nso e friend prolactin ye hormone a eba oba mu a na e do so oba mu a ubehu se abra bi oba be mia no nufu no mu no ohun se nufunsuo e de efimu ba se prolactin do so oba mu a enkoka ne se oba akra wonyin se ana oba bi a omma akwala no fo no abra bi obehu se prolactin adọsụ sa oba ni mu no omia no fo ano obehu se na nufunsuo ba sa oba no ebe de mpa sa oba no obenya nyin se anything ye koso ka mu se obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic sa hormonal test ya ye kan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni na ye bi ye hormonal test normally ye na wo hwe nso asa hormonal test ye bia won range and a reference range I said oba bia de etimi ewo and the moment I be hu se wo de no reference range na ebo so ana ewo form no na che se ye se nipa no ye hu dwuma ma eba normal reference range a ebetimi di nyinsen de aba ni nyina ye enyama a ye hwe no oba mu ansa na etimi aye de atreat that infertility issues no o ba na second part no nso a oba bi wo nso a na o structural problem with the reproductive organ say say baby oba no tukosu afa no obi wo ha obo se na ebi ada is even a blockage of the tubes fallopian tubes na light no kura like that ni no waso no so for to so e papa ye woni pa bi wo wiase a wo mutirim ode papa brantie wo ye wudi ni pa na ni phone won so me pon majare meku majare de nya mensemo meku ni majare so ai anka kunu wie na nka atikrom wono mo de wo be ma no wo mra manim afani ahu se wudi mensem pa na wo covid so chesa wo wutu wa wani mu ayinti wo ba sa baba wa so ani mu sa wono so the life wo sa no sa de ba ya wugya no wo kwa wono so wonyam pra bia ne ntra ada dina covid so wo ye dipo bone sam ne aya wudi sam ne nyam bran sam sa anti wo ni nua ba bia lasa de ma me so ye fra no ne ye busana ye bura mani onu busa sai ana baba wa no wu ana adia no ma me no woti ya anti na baba wa wu ana no obisa ada na anu mom na no obisa abata ni bi won mom ya ba shabone pa covid asu ma mo ya ba shabone na so ntade bone tia anka bra baba wa koda ya sabia kura ba pim sabre ma mi hu ni baba wa yi adi ka tu ko we na chira kwai ka tu ko we no awu ma mi hu so yi wani ba pim sabre ababa wa so no ntia te bone etu so tu ko we ababa wa musasania ne wusitie o baba asabi bi wonu ma se wutia na wuwa sama wo kakra awo no mo okay awo what to say yari o confidence ma me bo yare kafra wo ba confidence wan me se wo ba confidence wan Ifaki o me si me yare me ni anam se kafra o doctor what in your waye o doctor Fajan hospital be o se hospital dia hin now da me si me yare o bi sam ta na me bwana debi mi busa hospital wo mami Asamba na bi sam me yare me ka te bi sam me yare o ni sam me bwa ta na area busiafo ma fro Yamfan ya jumo ya bi yamfan enka se bi ya mami ni yare mi timi jam trust na hello mami abusiafo mo fro me se me nyare obi am friend me nyare a me baby am wonu me ni sa ene mo waso ate se wo ba confidence so why wanted mama mate sa wo yare a free na no ere pray nyina mo fra wa omso nya asem bia nka nche omo me ma wate ase se wo ba confidence so wa pra obi di se o wanted ti ba bia wo se bia within 24 hours ye che no na oba dia ye be hu abusia e be ba be gina animu me da se fato so mesamo wa wo be hu abrantie bia posi bia be wo no na yenche no wo be hu no bia wontumi nko bi krom na wonko pra no na wunwane mepao
pra kum Ghana masa ana obana woda ne ho no umpe nka kofai mempel decision na robani taking no so the best yes wono yine na to meto so also umpe fi wani na me hade mo fa camera na to robani so Oyerepa FM 100.7 just nani na huhe when yapam timibia yapam mibia na sene yapam yapam ase ne esuru ne nyina kafra so jamu twere menko Ghana mai moye obia obehu confidence so masuni no safo no ote wo be bia obehu no bia no tenema police maye na we pra obi de hia plana no odi free so pra no so no ode ne ho akanwura na no efiada papa bi ne yire pim ni ade pim ni pim mame tamba ko so mame na papa ne ntrase omo ankasa ba eja wodi asem bi beto yanu se makakra bi bo no tofa mame pacho me ba ha no mo na mbeka kire mo se meni oba bi e sifie ama o che e mo ma me bi e che wi ase no o se oba gi ni fie na me se menti ase na mde ne ba ti ma so mo oba na ete unche no pacho se o na ete unche pacho han ase na wu no wafo bi sa davi uji de ana men kansom davi ona de wan kan se ne yo na ne ba yare no ne ba nyale ne we de ne giti no jani ja sa me pa che ko fa brema no brema de brema e wo bisiase no de na betena me so mi fie o nya wono na ai obaba ko wale mema mi yensa no mi ai ade wate so ube ni mienu davi sama ko ba na ko na ba ko ba ti obaba ko wale mema mi yensa ena so de wa ki kesi ni Oyerepa FM 100.7 ne kure fie chiane e chiamwa ne ku na ni che so e cameraman am so adao omo tawu no abobaw Eguya sa che ani biom ateku free e me chiamwa na mama ada ko se beto nkana Auntie Naa magiswa mantihwe ti wona wototo ayampia na no fiada no osu ja baba na ka wote Auntie Naa moboa enka hwe ani se be me no na tie na wo sole a edana wasi dan Auntie Naa wasi dan ye me maame ene papa ejapa eyi ene je plot no na maame na wu no me ominua mo enti mi tie busu efiem me we fa me no wa ha dan ma me da me di doctor prasa wodi makia be be ko bia me ko bia na wodi maki no aba ho no enti me busua eda na mo abu akwa na Mr. ka se mi mo fa ba ko si dan no se ene mbla busu efie na betinam bi me me ko me ka ki se be bia me ko hwe no wa ma ho na me ma no kra do so ye me ni me maka ho a ye na na onim so ma do so da bi se me ka ba so no so ye oba padi enti ma ho no be bia wote ntana no nya oba padi ma wo sa wo ni mi bu sa yi mi ko sara no o ma do so no nya oba padi na nya me ba no na ka ko fa no oba padi no to so ma wo be fi o je ti fi ho no efie busu efie mu emu nsensem na me sa na tie dia na ki bia mi eska ma mi protu yi me pese sim bia so nti ase don so a edidi so na ye hena ni tete ye na o ma mi bi mienu mi di kan ton ba ko ki ba ko me ton ye no na me di ska no me no mu die ene me be me si ba ko wo so na ya kwadam enti na wo ye mesi ni me di ba ma bon di shi ene me wa me enko 100.7 me yes hani me ni na e mai o ye mamo enti Auntie Naa wo si dan na me na 60 cedi na mama 40 cedi na me to se ko we nchele pa ni nyina what so chop money nyina me na me bo London na obia anya adwuma nti akoma bo nya na mgba akoma e bibia no po enu mire awio mfie beze ni eni nyina 2020 lockdown ai nti bibia wo mo be adwuma wo nya michi obia ka obia no ono so e hoya ono so e me se ono so me man na 60 tell me man 40 yare na ate so oh say ne
Send it there. Open up my year, maybe social, 80 years, and Mama 40 city. Mama just 20 city. Don't. You see, Danny, you and I get to what Mason from the one to Sunday, the artist. So, open, so. That's the one I say. And I'm your coin, what's not day, Madame, I'm more plaster into cutting the instance and then we are them. Into a don't should Mark of Homa. When my baker saw milk, when he saw milk, into me and I'm said, Debbie. Mamma, the cook more bad, into Mark of money to me, don't agree for that. You see, Mamma, home. Me for bread, now me found tell you, no wounded. Now, you know, dinner Betty so I say, Blossom. I want to so 20 cities. Auntie Naa. So the social back. I have blows, baby, I would have done. You know, so what to so. I wish I didn't know how them no hard dying. Or hard of the movie. Now you don't know them. When I say, none saw your baby. Now, who found no himself? I'm or bad man. Then no one him not in myself. May I say, I saw hand, I was sure this is going to be a man couldn't baby. May Pamela uncle, may Pampa and your Pamela uncle. Until they would the Bama bed or Nabama in the bed of your nephew or what ye. Also, what didn't shut them now? Tokum. Sunny, I'm in a jar crama, Bama quite that chum. I mean, why call Bama will come a jana or your pump for your carry. No, way. What short blocks are more? I do happy. Miss Oswald that they're not them about consul. And you couldn't. Then one couldn't. Then you couldn't. And no said them. You couldn't. We also have a year, Juma. Who call mommy chop money? Miss Berman, no, but said them or your grandpa pays so or no one. Then you owe them. Now, none of that, I with them, maybe I'm in the me too. And then a pianiasa. And I did put out too. They call me Dasa. Berman, yet there. Why does it mean about you? We did not some new age. I machine. Now, I call. What did they call? One also won't fear Auntie. I was also won't pass. And you went to Mamma, may you come at you. Well, also won't quite the yard. Where you be? Then I'm no idea. You say, also, you won't call. To the Mamma, ping up him where you come. Where you come in? Where you been a cabin? Missy, where you been a cabin? Missy, Mamma, cannot be a coming. What cannot any I call not the end day. Me, I do, but any Jamano Kuma. Me, more Jamai. Nancy, go ye anyway. I am more than more Jamai. When soon you want the family, dear, or family, Missy, when soon you want the antenna. That you're by the wire one day. Your baby. Your best said then, wire one day. Or no, Boko. Your bad dog, best said there were no Boko. The same young plan is so constant working. We know about them until 40. And to have Papa named Court. And Papa named Town, answer for them from a traffic. For sure, you have one quantity, one uncle. I don't say the all can be. So, Pamoa uncle. No money. So, one question what the mission. So, Cassanti, what the mission. Also, one question what the mission. Ah, you, Auntie Naa, do can you know, boy? You never one. And you're no correct. Yet, you say, who no. I'm a tear, sure, boy. And I mean, my hard damn in the United. And you're going to hear me or say, one word die. I was so far. You're better now. So far. So far. And so far, I'm going not to get one thing. You're better now. Nicromo or Cocobe Horn, a bush in fear nearty. And I'm here say on Proton, you be see also. We see one in your baba, and if you know a Proton, a your modia. And to make your mummy, you know. And I'm me seed, me coaching now. How they me yama, Mr. Oswald, no way die. Near Yama won't call me. Or I'm in Yanati, and Yai, meaning Yanati, and I'm a Koya Juma. Oh, it's in the buy and I'm not for my better if you. Bema, why out, Bema, for them. Oh, what in or one throw. Me boa papa yo mu ye frɛ kromo ani mu sasa no kro sem na wo kana ante na oboa meni ni nyina na tia wo to banche eno okɔ kromo okɔ fa abrɛ man de ba ya obetena fie ho abusu ni sia ono no nya wo na mi diska na ma me na mi 10 million ma me na mi 10 million ma ko hwehwe na wo ska wo dwuma be na wo ya na wo ska me na mi 10 million ma ena na de ko to banche nti wo ba kora na mi busa sɛ enfa soa sɛ no nya wo nka I was saying when you won't come. And to O'Brien, I live in Canada, or Scanner, Oka, Yamaba. When I talk, will be in a market, and the batch in a body, and I come out. You know, Moody, the animal. Oh, who is going to the proton with the science or and throw. Can of crab. You sit down, Jamaica, Mimi sit down,
Some 40. Ejuma be na o ya o tia meka. Na me de ma ho odin. Me ko twa anwea e wo for my ho. Me de twa bros 600. Ansa na yes am me de me koko. Me kwaje ye no. Me sade koko sika. E ko to ton no 7 million na kamera na me ko fa anwea no na me ye dan nti wo se achigolo nko fa na achigolo fa ba na o 7 million koko no me na me sika kwaje ye na me am sa do wa de ka ho me buy 4 acres na aka capital ni sem 10 years na ka ne sem na ko di pa me nya 7 million no papa de 1 million so na ye 8 million ene de me de baje koko no me de baje koko no e de ma no me de baje koko ma anti prot no me ana me si dan si so me ana me di akonnua ba me twa blog nyina me di si so uko fa anwea me ko fa anwea koko de ne de ko fa anwea na me de ma ho de ka ko twen twa 600 koko na ya koko no for my asio koko na ya koko balo una udia koko kapito de bia koko na tete na me ma abobo ya e ko fa na ma ba na kapito de bia koko no be asa na ya koko no e ma ye ko twa bro e sa ko fa one trip koko no me na me do wa de ka na me am sa de musika de ko je e pa na e chem for post ya ni e che o si start mbi o si start penyin kura timbi ya ni e che koko no ko fa sofia e ja die na wo hia eti wa so wa jiri fie no me wo cheye se koko no no ka se eti fie no me na me see 7 bedrooms ani ebuzi uja wo fa brema na ye be kan asem no wo so wo be ma me 3 na ye busa do be ma de e dan ne 3 na da wo ya wo na wo ye be ma na se so wo na wasia hoba no na ebe kire wo se ono be ma 3 nti wo so no ma me kura so o se ana wonim no so wo ma me kura nti eche no o se eche di obeche no amambi ene wo kwache no ma me 3 no so fa 4 22 segu so ma no me 2 million 1 million e dey 2 million sa di si so be ko to shina 1 million ene e dey 2 million sa di si so na ko fancy so o ansa won kan no kure ma wo se won kan no Auntie Naa amba pa to shina po de buy 1 million one kind of cross 1 million. You know 2 million one kind of cross 2 million scan is so abedwafo be transfer wo busu ya ene me papa ne me bra ena ekrom ho fo no employee me saka eno una fo oji ame kama sem wa hwe o se Auntie Naa asem ne se tie ye oni be matna mo woni ma che ye nche so be man so tifie ho eye ti o wo mini ja eye anya shekura no fa ni die ma no na onko so ko wia me pamna o so onko ti wo nene de onko o pam wan me no na ti na ko fa obrema me ni wunyaae o ko fa obrema ti busumi nsi oboa busumi nsi anu mu na busumi nsi anu na uji tum se papa no no na sidande dan Auntie Naa me si adan me tua uji tum oboa me tua o ka so tua me ka onya me be tua ka o mesi ni ame ne o ti de me oba me ne o ti e na o be tua me ka who is ka o be tua so de na ko si da oba plus ya Auntie de o ka kire me ne se ka me ko ye ko jibi ino o ka kire me se ne ma me plot no wa fa mre ma fa bia moa no enti me a wo hu me ne de ni si ne ye ya wale ene se oba plot ye ko sisi so to no ana kan na ma me sisi ni de wona wo ka pro sempo oh na ma sam wo ka kire me nti na ma me sisi na wo ska o de ga me asasi no ma ko bi na 120 million wa da we ma mi to plot na mi o se mo busuafo asia ama mwaje miensa edi amana watu nsa gusu fie chi no oba se de pedifo kan no wonye ntumo oje me wa anu ye kakra Auntie Naa ne se ebusuafo o so mo hia no sa me wo ka je me se woni ba bi ko uko okroma wo bewu o ahwe ma me nka sa wo ka ma me kakra we uko a wo bewu wo ye ko hwini ba pa wo na bewu usu bebi ade na sa na te dia abedwafo obusuafo ne me busuya ka ene krofo ti wo krom wo nipa na eka ho eye da na me nsu se me ma ya ka se nwe na wo kofa abrema na oba ene ye ka kire wo na wo se ene ya ye japade one me trebie mu dia ye na o se okoko ye sa wo ja ye se si fie ene o mo se wo na o se wa se one ye ko hwe yo mo hwe na se me dia 3
me media 3 media 3 o dia 4 ene ya de dase wo ye ntro wo ye ko hwini ba pa me ye ntro me fama sa se wo twa ntro pa me fama na nya de we ko hwini ba prot mienu wo ton ho ada wo ton ho prot ma mi prot e wo ton e 100 million kwa mo ntua ni nyina ye kwa e pra na nya mo dia na ye kropon for prot mo dia na na kokoo wo so je kropon for prot o mo na ton e one prot na o mo beto e na mi ko ton e isi dinti na wo se wo ha wo ko si dan wo oba atina access so no ko na mi o si ka kira minute oba ka kira mi se mna mo afa omunyi obi aboa no to ho mi na me eboa ne se pra me ko ji kokon enti me eboa ne de eye de a oni me ana etra ko wie enti ma mi sisi so no ka mi si na ka wo plot na ka be si dan so na mo se wo ka kira mi wo na wo ska wo juma be na wo ye wo pra juma na me na me nti wie mu akase na obo wodan no na me dokoko to fa cha se kase na obo wodan no akase no me ana me de ma ho de kwa twa anwa de be twa block Sunday bibia e bia na sa na ye ko to kokon no ene ye ko to anwa 1 trip 6 million ene ye ko to e enti e kire na wo ye to prot no 100 million eno miana me why one say papa yes enti Auntie Naa wo si dai Auntie Naa wo si dai then you na ka say wutu an ga no e tell you say si dai ase wo na woni se say who is ka obe woni se say ni ba ya juma adam pienso na o go for me sini am na ma ya juma tam na wo juma na mto jandi ofie ho no London ni ho na ya juma London mo London ho na kwa juma London entro pa enti lockdown obi anko papa intimi call tie lockdown me sini bi am ya papa ya be ya mawa if you have any yet what is what ebusu if you are not here ti omo a if you are not here omo a one so na boan die na ye man so na boan pa die na ye man kwa sa men ku owu what oh sere die na wo ye man nya wa ko ya de man pa ade be me hu papa we sa ne mo bro checha wi si me fa ma ne fa ma chi eni ase me gele ko bi ankan ko entro pa penyini ene wo gele ko bi ankan ko me fa ma wonde me fa ma o chi o tiameka o aka pre ojuma be na ya o be tiameka entuma ne o ni abe ba eyi o yiru na chantuma de ma o se ka na bia bi chantuma de mama ko prosima ya ko bon sa na di 1.5 bon sa ya tro na wutwa no me nya me na me koye adwuma me ba ya ta adwuma na ko si dan ya na me be tia o yire bo ko o ni tebusu afie na wo sie si so ha so wo sika de ya wo japade a ate na de osika no o jai nye de osika ya fa mre ma fa obi amoa no ntimi a wa fa me de me ana one me tena kwawe ma me bi be bia ho ma na tumo mo che ma wo tunsa egu so ye ma tunsa egu sa be bia fo da se fo ye busu fo ya motere na da se fo oba asase incident na da se fo oba asase na busu asase ko si dia wo si acha so wan tena won mo say wonya ba bi tena no o ko na wanya de me fa ma uma ni besi dan omo a wodi o ma si ya me ko fa apo ade ko ma papa papa ade ko na ade ko ma entro kakraka se waje nsa no ohima waje ti ye da na waje papa be da ma so na ma ba bia abedwa 40 ho obusu 40 ho me papa de me bra aye mo dua ka me bo udua me san kwa aso ni ntia wati me san kwa aso ni ntia me fa ma won me fa ma o china me ma me asa ase me fa ma wo ene ko okudu dan ne fa ko ne fa asa me to ko okudu fa asa me to obani wewe ante pacho me wie yo so for bremo e no asa se de o se oba pa enka ensasa papa yi ekosi dan no disi asase no so so aka say wa asem o ka e na yo da asem ni ade a oba no so wonya ne ho ade sa wari akwa wanya ne ho ade obi anim se awie peye ena motewo awari ntumi nhutra sa so edise no oba no wo se sabre no de so wonya fru ho bia wanya wie nanka ade a abusua trase ne yache ne yesi be ma ne mfa wei na wo ba no so mfa wei saka fie chi ne abofunu bio kadie ba bio na nka ba se afedie enne bi achi wo ba yi sia ba be dane asem na ni se edan no ye de ma wo na wutu so nsa no kra no wo ne mfa ma wo evisa ye na sase so ejo ma se se mo ye na nwie peye eja mo ye na nwie peye na wo media de America cho ba nso ba pa
so the papa so for sa kwa we susu a ontimi mfa nyanko sa adwuma sa no woni na ni ye Messi for doso sa na labor no so wantua and what to me mami mami my wentia mami uche sisi no mami ye jai wa wukasa ni nyina mami ye jai wa wukasa ni nyina ni ate yerew ka wanu tum ni aso yankyira ya adwene sana dwumadie ne ko enti mami no ontumi mfa papa ontumi obetefi amo Auntie Naa we efie no so obeji efie ni bia o de meja sase no yensi yento proto yensi fie si yento proto Auntie Naa yensi fie won ko fa fie na won fa me proto nto eno ano no maame dia wo kana nya se bema no na woni ne kwai na bema no akoto ne plot wo mra no no da sanya wo mra ne e wo gana anya wo mra ne e wo gana eti nya ne kana wo kano so ba tu se bema no woni ne tele na bema na top plot ana musi da wo so wo je plot wo be ja wade e ka wo ba sa wo je wo chafa enti ye nya plot no be ja da na ma no da se wo se wa ya me plot ni me so wo je plot ye nya one plot ma wa wo be ja da na ma one plot creation na me wo so shopra mi sika na ma plot na say wa so wo kan wa so wo kan ti ase wo mu ni sika me ma papa na ma plot no afa ye ntime nkukuru da na free sunti wo hu bi da enya nya ade a me so e pram na ko dan enti nkase wo je plot on kukuru dan anu die jai ka kura maame na se bema no ana ye na japade aka sabre ya muntamutie ka baka so hoje uchafa ka baka so hoje uchafa wo mpa ni hwe wando opohwe me mpa ni hwe wo na mpa ni hwe wando opohwe ada na ma no mudia ni mema ni ntamuti dia na mudia na mo prese mo ba je mema na japade bi na mudia dia ba dia na ne mo ni abre esa na mo ayira poto mo sa no ma me plot mi na me ko ton ani oba hunu se mra ye adwuma se be ma ne chefre wo mo obeje obapa papa ni chefre wo mo obeje right inti sania yaka no kopa wa dance for ne bra we di matem wo TV so wo be di na wo ani na tem na wo tani awudi no TV so na asa ekuya fie kwatimuwa eja wo konfie aduaso ya wa ya ne ye me bo me ni che ko wo fi me kura dia ti me shapra no ekuya na tre ye tu ese go so 2 minutes wo ma na ne ho so so kefie ya wo so na obotia 2 minutes wo so ba hwe no so fu ya ma ne ka ma se no ye we da bi so fu ma ne bona so ne we so na bona so ne we wo so ha mi ye me fa da ne ma wo ne come out so ka no se na so mi we wo so so wa se no benya kwa kofia she wo ka sa ye di agro ha she na so benya kwa pia kofia se de wo bia yinya ba me se me fa ma wo ne en come out wo fa ya di mu studio ha ba bo na so hospital now doctor nakacho say ya dey say wo bojem and now in wo person who say wo ya dey say wo bojem ya dey be say typhoid after hepatitis B and C diabetes aya situ ya dey cancer ya toni petri mu ya from and afro dem and afro be kwa na be go mu ya dey na wo bi and afro ke kaye na HIV test na person we ye nyina no wo betumi ahwede ama oba wonyem na person ni sa afra wo dey yi abafa no ye tafo ahina sa anasa ahina nine afro wo person who say ba ba wo no yo ba na say dem nyina mu wo dey menstro fi say abedila wo we ye ni wo dey so yo fidi ma so ye dey test awodo we na bi kasi e di abede che e be hwe so fra yo kuma say oforikro ye ni STC workshop na e dey tin hwede mu ye adwuma fi twada ecosi na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168 Amedila laboratory Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic eye laboratory services a ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free chrome eba Tech Junction no Otra Araga Junction na eye the next traffic lights a ewo Opoku transport no
share with Sanifa so I will be a medical services. If we come Tech Junction, I will with Sanifa so. And now if we Tech Junction, no so back room, we have try to soon so now. We are bedroom SCC Junction now. We share with Sanifa so with Sabin Kumsua. We be a medical alternative clinic, a medical services. And then try a dear Bremono. You try for infertility who are now obi a untimi wo. You can't infertility and now obi a untimi wo. Obroni Beka say it's a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So obane bema bedin shemu eye busumi dumienu echi a sans shemu no wonbo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onyaba. Ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu say yinsen ya ade a nipa bebre apaacha a omunya de omunya we nti na medical services ni amedi alternative clinic ye tun san frem say obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba medical services ni amedi alternative clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima ka no abra obema ni oba bedi nhwemu busumi dumienu echi asa nhwemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o fa ni infertility no aye o two types basically there were primary infertility and there was secondary infertility. Your primary infertility and not just obane bema no atenase e wo won kwan na mu a wa di nhwemu eye busumi dumienu ni echire a nhwemu no emfa eba enye de emba pen ene ne for the primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne obane di nhwemu a ede yinsen ana eba aye de aba pen na enso science senechi and subsequently after that yinsen no Oma try ase omo sa be wu bioma omunya de omunya yinse no eno nso nyina ye problems a wo de ba a medical services ni a medical alternative clinic a ebetime di hu dwuma de amaw yemfa no yinse a nipa anya no empempi na so oba ne be matena na yinse ba ni e pentem de apentem ebu asem no ne de infomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne be ma betime nya yinse no e wonyama bi a ehwe no wo ba ne be ma ni mu a yemfa ne se before say yinse be hyase ne be ma na ne hyase ene ye kan se be ma no on na initiate the childbearing process no enti se oba ne bibia e wo oba no hunam dua no hormone na ne bibia ye okay na nsuo na e free be ma no mu ba na ye nkwamo na e wo mu no ene nsuo no nisu ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se yinse ye de ebetima ba enti wo ba medical services ne a medical alternative clinic a ansa na ye be hyase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba be ma no so ye ma ne ye test bi a friend semen fluid analysis a brofu mu so ye search me friend seminogram ana spermiogram de ye ne say ye gi be ma no nsuo no ni ahwe nkwamo na e wo nsuo no no be ma no nsuo no saa nkwamo ano no ye wo nkwamo adodo a ye se be ma bia abra ho sa ne wo no ye se nkwamo adodo a ye se be ma bia e wo ene ye won esubi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkomo a ebetima ye de awo ana we ntimi hu mmema ni bi wo okra na obehu se nu nsuo no beje no na nsuo na ye tintan a ye chese sa nsuo no kra no ujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi enane a nkomo na ewo be ma no nsuo no ntimi ndi a hyenfre na ntimi aye de akwakohia oba ne kosua no enti edika no be ma no nsuo ne edika ye nhwehwemu na se ye be ma no nsuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no nsuo no bibia CPC ta na afi ya ma ya tension aba oba no so ofa na oba no ne side no nso ama pebre na nkasa no de ntimi mamma nya nyinse ne ye se ni fa ba ko no de mamma nya nyinse ne se ofa na ohwe no on the other side the first problem wo ma no ye ovulation problem na just oba no ohwe na se ni nyankopon si ball no bosumi bia ye se oba tu kosua na ni kosua to onim no wo hormones bebrebe a ni na be keka bom act ana come at play ansa na oba na etima ye den atu kosua no first of all your hormone we friend follicle stimulating hormone yi na be ye oba no hu kosua ho adwuma ene luteinizing hormone na etima ma oba na atu kosua enwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne sanso a your hormone bi nso a your friend progesterone ye hormone ansa na oba no kosua na obetu kosua no kra to no progesterone na beba oba na wudi anim no na ba be taking the lining of the uterus
sɛne ɛbɛyɛ asa ɔbaa no ekosua no behia bɛrima no ho nsuo na sɛ ɛde baba kra na ebetime gyina ɛwɔ ɔbaa no na wodie mu yɛ hormones bi nso ɛfrɛ no prolactin yɛ hormone a ɛba ɔbaa mu a na ɛdɔɔso ɔbaa mu a wobɛhu sɛ abere bi ɔbaa bɛmia no nufu no mu no ohun sɛ nufunsuo ɛde efi mu ba sɛ prolactin dɔɔso ɔbaa mu a ɛnkɔka ne sɛ ɔbaa kra a wonyinsɛn anaa ɔbaa bi a ɔmma akwala no foɔ no abere bi a ɔbɛhu sɛ prolactin adɔɔso wɔ saa ɔbaa no mu no omia no foɔ ano a ɔbɛhu sɛ na nufunsuo ba saa ɔbaa no ɛbɛyɛ den paa sɛ saa ɔbaa no obɛnya nyinsɛn ɛni nti ne ɛkɔ so kaa mu sɛ wobɛba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa hormonal test a yɛkan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni nyinaa yɛyɛ bi ɛyɛ hormonal test a normally yɛyɛ na wohwɛ nso a saa hormonal test yɛ biara wɔ ne range ana reference range a yɛsɛ ɔbaa biara deɛ ɛyɛ deɛ etimi ɛwɔ nti the moment a ɛbɛhu sɛ wo deɛ no reference range na ɛboro so ana ɛwɔ fam no n'ɛkyɛ sɛ yɛsɛ nipa no yɛyɛ hu dwuma ma ɛba normal reference range a ɛbɛtumi di nyinsɛn ɛyɛ de aba ne nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ no wɔ ɔbaa mu ansa na yɛtumi ayɛ de atwiti that infertility issues no ba ne second part no nso a ɔbaa bi wɔ hɔ nso a na wɔwɔ structural problem with the reproductive organ sɛ baabi a ɔbaa no tu kosua fa no obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ na ebi a there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na ayɛ sɛ kosua no fam ɛbɛhyia bɛrima no nsuo na ansa na yɛtumi anya ba no wobɛhu sɛ fallopian tubes no there is a blockage wɔ mu obi wɔ hɔ nso koraa na ebi nso a there is an ectopic anaa nyinsɛn bi a ɛwɔ sɛ na nka ɛkɔtɔ ɔbaa na wudie mu a antɔ ɔbaa na wudie mu esi wɔ tubes no mu a akɔ so problem with the fallopian tube nti ɛba ne sɛ saa ɔbaa no koraa no wɔntumi enya nyinsɛn anaa wɔntumi nkura nyinsɛn wɔn nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ abere a woba Amedi Lab Diagnostic Services a yɛkyerɛ akwan wɔ Oforikurom SCC traffic light abere a wofiri Oforikurom Airport Junction no wonye Traonaga Junction na woduru SCC traffic light na so wohwɛ wo nsa nifa so a wobɛhu Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa nso na wofiri kurom woba na woba wofiri tech ba kurom a wonye duru SCC traffic light na wo nsa ebenkum so wobɛhu Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic yɛdi dwumadie fa saa infertility issues wɔ nyinaa yɛbɛgye bɛrima ho nsuo no ne ahwɛ nkɔmɔ no yɛhwɛ na wɔde yɛhwɛ kwan a wɔfa so nante broni bɛka ne sɛ movement obi wɔ hɔ wobɛhu sɛ na ne movement no kwan so ɛnkɔ onim because ɔbɛrima biara bere a nkɔmɔ no wobɛ nsuo bɛkɔ akɔbu ɔbaa no mu nkɔmɔ no wɔn nyinaa ɛsɛ wɔtumi kosua na bere a wohu sɛ movement no ɛkɔ n'anim na aba n'akyi na kyerɛ sɛ saa semen no anaa that sperm cells no ɛɛden sɛ ɔbɛkɔ akɔto kosua no by the time a nipa no semen no bɛkɔ akɔto kosua no kora na semen no ebi ewu wɔn nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ obi wɔ a wobɛhu sɛ na ɔwɔ low sperm count deɛ broni frɛ no oligospermia ɛkyɛ sɛ ne sperm count no ɛwɔ fam yɛwɔ kwan a yɛbɛfa so aboa na ama ne sperm no ayɛ de aba soro obi wɔ hɔ nso a na sperm no na emu bi nkɔ wɔn anim a yɛfrɛ no astenospermia ne nyinaa yɛdi ho dwuma obi wɔ hɔ nso koraa deɛ na azoospermia koraa na kyerɛ sɛ sperm cell no koraa baako koraa no koraa ɔnhu ne nyinaa yɛwɔ urologist a ɔbaa bɛyɛ deɛ ɛyɛ ho adwuma ama yɛhu deɛ nkyɛn nipa no koraa no wɔnyi sperm cell a anaa nkɔmɔ a ɔde yɛ deɛ ɛbɛma ɔbaa yɛ deɛ enyinsɛn ɔbaa no nso yɛdi ɔbaa no ho dwuma yɛbɛma no atwa scan after scan no nso yɛsa bɛyɛ saa hormonal test a yɛbɛhwɛ hormones ne a ɛdi dwuma wɔ ɔbaa no mu ansa na ɔbaa atumi enyinsɛn ne nyinaa yɛ dwumadie a yɛdi no Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic nti ma wo nan yɛ ntiatia wɔ Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic abere a wopɛ nyinsɛn woyɛ ɔbaa na watena hɔ a na wonya nyinsɛn abɔmmɔden ɛsan sɛ nyinsɛn yɛ adeɛ bi a wopɛ a yɛpɛ ne ntɛntɛm wontwɛn enya mfie 38 ne 40 kɔ abere saa age no wonya nyinsɛn koraa na sɛnea wosi bɛkura nyinsɛn no nso koraa ɛɛden ɛsan sɛ nhwehwɛmu anaa researchers hwɛ sɛ pregnancy ayɛ over 30-40 years no ɛɛden sɛ wobɛhu sɛ nipa no ebɛtumi akɔ saa full term na etumi ayɛ de awo nti yɛbɔ mo nka yɛ sɛ mobɛma mo nan yɛ ntiatia wɔ Amedi Lab Service ne Amedi Alternative Clinic mɛntena hɔ ɛmma saa infertility ndidi wo nkyɛ time a wobɛba na ebi kura na wontumi nya de enya nyinsɛn obi nso wɔ kura na ebi a wa plan sɛ ɔbaa akɔyɛ IVF a ne boɔ yɛ dendenden bra Amedi Lab Alternative Clinic ne yɛma wo nkyerɛkyerɛ ne yɛnhwɛ sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛsi bɛboa wo sika wo de bɛkɔ akɔyɛ IVF ebi kura na ɛho nya sɛ ɔbɛyɛ IVF ebi a adeɛ kitikiti bi a yɛ hormonal problem a ebetumi asolve no wɔ Amedi Alternative Clinic ama nti ma wona yɛ ntiatia wɔ Amedi Alternative Clinic a etwa akwan wɔ Oforikurom SCC traffic lights no afi o hwehwɛ ya obetumi afrɛ yɛ wɔ ahomatumfo yi so 0541 143168 0541 143168
3168. You will offer from SCC traffic lights now say, Usai, a betman when you were Minsha Government Hospital, no, opposite, you won't Amedi Alternative Clinic, any Amedi Lab Services, Yadamasi. Hospital. Now, Dr. Nakacho say, I did say, and now in one person who say, oh, I did say, oh, I did it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes, a situation, cancer, a 20 petrimu, you're from an afro them, and a feel better and another woman, and I would be, and a fake HIV test after a week. You know, with me, I should be among about when your numbers only some from what they eat, about from where you come from, I feel person who said, Papa, no, your back, I said, Bema, Nina, would you menstrual, Sister, I bet you love going in your way, that's what you're Fidel, my swear, the actors are doing it, because the idea of the chair, but you're so proud, you're must of for you, any STC workshop, no any dish anymore, you're a few to other equity, remember that, you're not belly. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory for your chamo free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. Senior Papa, a bush opinion, some no way. Bush opinion behind you. Omunifia for Fatome. Akani papa bi ni patan ko ani ya to me omunni ni anu mo apanyin ba ko pe na na ma me ma sa na wo se ka ayi wo ko so joana wo ti mu bi ko so joana e ja oni bibi pe number no penifo etra asem ni mu a o ma o mensa wutu nsagusu padanse fo ni bi mai why mon ko padanse na men ko me case to so yes na next time ko oba sa sid eno Come on, to you no sana. Who knows how papa nani na ako? Every time we chibra. Na now don't sakoi. Now don't sakoi. Enti you saw don't sakcha no so. Now the way. Say we chibra say menka sako. Hey. What you me ma see share. Sorry. Papa Monche wa bonte o. Mama be keka ho mama. Yes, o be ma ta bi jaka. Anyway. Oi Marian. Auntie Naa mpacha wie de boko. Mene me bi neti. Asetena mu no na nyinsen ba ye nso ye hihya aware senka. Ye be ware. Nti okasa last year na nkobe ye me ho ade na nyinsen ba ni mo no se ne ese me wo a no aba ba ye me ho ade be ma no nsoso kasa ne nyem me ne kwa asori baako me nyina ne wa asori baako nti so of ma me ne kra ka se ne ese oba anyema ye nya ne ho ade nti se wo wo a no akwa akoye akra ne ho ade ene esi yo ye nya ba busumi numu wo na be ma ne hye me kama busumi numu wo na afi wagyae sika emma me ko hospital wo frɛ na omno a omma osika onya ohye kosi se me de woye num nso adidiem ni nyina be ma no onfi me se wo bisa na ose an adwuma asɛe oni adwuma ye ntimi nya abotema na mfa mpa ye nta na chi na se nyame na doma obɛhye ye kama mesiyo afi ye nya abosumi num a yete ya ese be ma na ware wa asɔre a me ne wo ma ye nyina yete asɔre no wa ware sɔfo ma me ne ba eba a no ware me na me ye ne bridal maid na mdi na chi ma again ne wale ye yese wa wale no a woni oba ne netie na wonya asori mbi na akọ me ba cha asori ni mu bi na me wo ti o se yese no adenti no wahu na yese me ba cha o intimate sa no me ne sofo na se waja asori na wo nko asori na ze me ba cha me wo ye na me tifie na me nya nko de wo ye di sei ba cha afi ne nya busumi nsia ena nko de nya me ase ba cha ai and friend no me friend na me ye na me say e be se ekoda nya me ase o nya busumi me nsa ni mu won ai ne mo nkoi na me say akasa be na wo kan san se me no na wo ntie se nyina na ye koda nyame ase wo kwa so ne na se ni be ba chuma kon 9 years wo ne be ma ni nyina sase na wo na wo de ko na wo na de ko me ko to no wa sorry ho asofo ma me ne ba no on na ehisa wo dada ana se wo ko ye no na e overtaking
Me ba show so for maame ne ba me koye ne me hu sem one so for maame ne ba ne ehihye ho ti so for ban nim se wo ne asorepani ne twempena wo so ba twan wo ya we oya we che se de na che so ya we onim se me ne nete de na che se wonim se wo ne nete me ba che wo frɛ me kura bisa me ho ba wonyin sen ye no me ba che bra o tu sen nyina me ba che wo ntumi ansen wo ba wo bisa se kwan ma wo bo be ma ne di me ba twan ti anamo be no so for maame ne tu fa ho enu mu kura no waka se be ma ne twi ni mu ten ope ompe ye me enu nyina ti aso ni mi de we se wo ye me ho ade e ma ode ne nsa bo ne afum ka operation so a wa ye nyina se obe ma be ma na ye me ho ade by force ti uti se so for maame na hwe ama ne ba wa ye ni maid of honor pay hey ready yakopo wa ye ni maid chesa yonko fakra da woni sof maame ne baba ne ntem pa kese pa de wa ye senua me ba chwa me se me na maid of honor ye den na oba wanyin sa bosome nkro no ko waba na nti bosome 9 ntem no de asese we de na ana so bosese ho no wa hu no me ba chwa mo nhihye ho minya bosome nsie ya wo de ko wa wo mai na yetimi asese we de ne tentem masofo ba yetimi asese me ba chwa e wa meto tenant frɛ me ka kyerɛ me sɛ be ma ne oba ne nyim so mam you know oba no so for mam ne baba no one ne nyim enu nti na se wakoye ne ho ade ntentem se na be ya empie e ho no kura hia me busumi si me pese me se omo twempuna dada ana busumi nsie ya ukọ maternity na so for betimi aye counseling ama ne ba abaye kura ne ye ni maid of honor se wakọ wari mpo na anye ye no oba ti ni maid of honor de e no obaje ana exchange is no robbery. Waje. I want to mention say. Waje ama oba no kura kunu se omunjae. One ne. Just order some bridal maid wedding munyae. Omunjae. No oba ne kunu no one number. Me ba twa me one number. What bona mani? Me ba twa ma bona mani. Da ba no mu ye wedding no. Me ba show omo wedding no emi se be 3 years ni. Me de card ni nyina ma producer. Da be na wo ni pay a wanyem wi a wawi ene soft maame ne ba no ye wedding no. Ba cho bosome ene na otwi be. What cause of maame ho? Me ba cho me nko. We asori na be ye wadoye. Me ba cho ma be ye madoye. Omo de nsame na bere me ni wo mu bere me. Meku a me join. Meku de say. Monche ne say. Meku a ojo. Monche ne say. Meni abreo. Meku maame na wo ni monche ne meku ukodi yere. Monche a meku mpo unim. Asema mi refi kaka. Ure be fi. Since adwendwen made of Bishop Bayaro Hussein. Eba ne say na prophetess unim sa wasore bani. Wonyem okoba maternity. Mo be na doye trese munim se asomasi masore pani na kachimani. Wow, egugu musa. Wonyem ona nke osasore pani yetu ne say. Omantu nanse. I will say yetu ne say. Now for repentance process agin satrem and once akwanyem so for mameba I don't know I tell my son you man sorry penny na didim na onyem ko na onyem ko na aya sorry de mum yenya yo na ni nyina twabre no ba acho me wo ye kra me da kra no ko church of mama woni fie me ko ho e no ka dey me ko me wo we musese ansese be na mo ayato me ba cho obisa say bisa so epanyi ye oden ana me say o sem oba be ye me ho ade na me se me twen no nti me hwe na ni say uti say sofoba na sira ye from soma ne ba no wa friend me ba sorry crab de nyame ase o ne mati so me friend no de nti a me friend no so ne say me nya boso me miensa be ma ne nhwe me no me ma ne say me ko be ma ne fie ho me ko ya najo be 11 ye kodru ho mi bo prum be ma ne se wo mie me ne ma emie me china so ma me ba ne se ho no hye ho tenant se ka chem se oba ne ma me ba ne se ho so ma me ne ba no hye ho wo ma me ne akra ni nyina da bonten ma de achi ebo anaju 2 baby ngangai Auntie Naa pa chwane
And I do too. Me your Davalanda any was of my mini ni. No be peja kra no. Na me see me ni wa chi da. So for mommy. Until I'm patron of my. There be prophetess cry. Or a prophetess. And no be peja kra na me see me ni. Baby nganga no. Obe fa no no oboso me miensa me de nwuna white. Here na what is a wood abonte na obe fa wa kofi. Be ma ne frɛ na me wo ho. Be ma ne frɛ no. E ka chen se me ma ba ho. Ehun enti ne ba ne hye wo ne de. E wa no be fa akra no de. One be ma ni nyina no mo koye. Wetimi ni Frederick Akasa. Ebia na yese. Me ba cho me friend na me nya no. Frederick online no so tia no. Na nampa cho good afternoon. Auntie Naa, good afternoon. Sorry Benny. Mami. Come for two nim no. Me ba cho nim no. Oyo dia. Oh, Auntie Naa na. Sorry Benny no. Mpafo na wa de ade. Wa sorry dem. Mami pa cho se. Sorry dem. Aso ya watan yes. Na ntina me say Debi am come say o Kristo ni awasa wo bra yeson koten wiase ni. Auntie Naa me pa cho. Na onim sa se awa so da na so fu ma me ne se bi sa so ne me chembro so da duro. Wodi na me busa me say Debi asori penitie wo say wo ne na etwempna ewo asori ni mu wo so watna asori ni mu eresi wakona 9 years eresi wakona na wo so na wo ne na twempna na nyinsempo aba utira nya ye osofu maame antu ansen na okowo aba wasan kofa sofu maame ba anyem no aye ne wedding. Auntie Naa me da suti Yamisha. Auntie Naa so we ga be so fu ma me ba le tribunal ko di le ka me pepa. Auntie Naa. Na won worry so fu ma me ba me person me who say me establish that fact. Why na worry no? Ka me pa so me da suti. Asori pe ni me ba why na wo worry no? Auntie Naa me ba so what is some question? Who be some question ka so dia so ni we years one na. Abi me be so say wadaro ma why wo se me nyi so fu ma me ba no emfiri mu. Na ba wa no to no nya me ma worry. Debi me say why na wo worry no? Le ba so no worry ma me say the very sorry. So fu ma me ne ba. Le ba so onya so ma me. Di so ma me so ma me dey. Nye wa sorry so for. Auntie Naa. Oh, asori pe ni menya sa. Asamba ye ni e ho no kra free say ye gidi for. Auntie Naa I was sorry so for ne ba. Me ba so yo no. Aha, afi na me ba. Okay, me da se we di no kra ho ama me gidi for de no kra de ehia. Na so for mama ba Sarah. Won play ana ye ne bridesmaid. Bra no ya for people ni nyonko brabo pa no no. Oni ne ko na kra na. Ti obeyi kwa ko waba. Eye den na oba wa ye ne bryce made of Anna pay. Wono na akoware within 4 months sharp. Wetimi aware nsa. Auntie Naa me da suti Yamisha. Adi pa na oto no. Oba na oto na abeka to wale so fun na ba. Ampa. Ti do ameka na. Auntie Naa obayi no na ba ka tell so fun na me bi sa ka woni ba ba so da bi. O na mi wi bi sa no. So on plan da ba so da bi. Enya me plan no. Fine. Enya na o. Onye me ya o ba kai. Come to inside you. Also, Auntie Naa this program no. What me say no. Me ana me man ko hospital. Okwo wi na me na me tua 8 million. Ko yi ni free hospital. Auntie Naa obayi no. Ena ofra me ka tira me say. The battle team. Any koso meeting over. Obayi no. Ena o ka tira me say. Na me ma so ba so le ni bi. Ne ma me da so le de na ne ma me so wo tu ba o mu fi o ne ma no na tinji no o pe so ba kan me fi. Ina ni so. Unu sa mo fa si bi aba no ya e kaka. O fi ya se go ano ma. Unu sa mo fa si o fi o di so ka so be da me ho no ma enyi sa. All now can na me to ano o si to no kan me ka ri mu gban. Na nu so kan na person just want to say I dey tia about so bi funu o mi fi.
Osani must be Miss American away from our anything. I'm part of the tea and not the quite human and go for the command. And I'm also the first again on the block on our hospital. One will blow walk on our hospital. I'm afraid. And then you got almost now no matter the answer for the message of them. Also, you want the matter. Oh, bah, wouldn't I mean, Papa so worry now. Almost some of drum, one will drop to the send the one. If you look at a neighbor body, you are the better way. Also, to your enemy, Chiaka. Also, now I don't know how to do. Well, see, we are not catching themselves no crown. Aqualana, I will also the man who was an aqualame. I didn't have themselves also for Aqualano. Oh, hospital. Hello? Meet your sir Penny. Also, officer or tongue aqua. Who so to Aqualana says, I doctors for the say, on the tongue aqualana. Okono do na woni be ma anyim na se be ma no so fiu on kasa no ada ada ti na otezo ede okono do to akwala no okono do ku na ni tu pa akwala etu pa onwa na ka kire mi o pa akwala le be ton e be ma 400 million ya ma 4 bedrooms italo atu abon ma mi na se sa na kasa na nkari no afra me akwara no be na so afedo so akwaje phones I don't forget I'm in no ka so akwaje phones na to say o de plan bi so be sani wa to akwa no wu you okwo person to akwara no na fi na Auntie Naa na ko po adu o de be wo yi owo mo wa no frame me say wow na almost hospital ni si na ampa data bonus ka was butu e 300 Ghana cedis ni 300 na so okay ka bu si na ide na me ba mi tia ampa la ye no ide utia ai something na refim on wo ye no wo wa no fura no ka na akwala no wo a me wo onu wo a me de beto wan ana obi on wo de ide na ka ga me de akwala na beto wan wo fura na no ma wo se wo wi a no na bi sa de o so ni pa o de akwala na beto no am bu ba na be de akwala no so be na si am se ne se do e do so abo na pa am fo abo wo da di mu so abo no to de akwala beto to kan house wa kan matina so me fre me papa no ni ya de da dwene hu e dwene hu ya no mu wae wo wa 3 days no fre me no ga sa so no de to me ni no e ka na me se ura me papa ni ni hu to kan chire me na fili afi body mu asa kwala na nkasa omo ati ni ofe na yezi ofe na sidu adu na wo ya mi ane ko he no o to me man every month even and then 3 days me sane 400 Ghana cedis o to me bo wo le tu every month ya me sane nika every month and then 3 days and me sane 400 o to me bo on kan kire bo wa Auntie Naa oboa wo boa so penny won kan no kure ensem a wo kan no so nyina ntro na wutwa maye din na mi hye wo boa wo de wo nyame be chia o kai wo de kwasoa ne twantoro kwasoa ne twantoro kwasoa ne twantoro wo ka se me se me ma kan che ma se so for ma me se me menyem ya me na me ni osi wo busa sa wan na nyem wo boa school de wo me akwa mo ka che so for ma me se me ne aso panyi na nyem so ma me ka bi sa so ma me ka nya me boa wo boa wo masiedu wo masiedu Auntie Naa ni masiedu ti ye na wo masiedu na kwa on fe na siedu Auntie Naa ntu yi dia fa kwa me ti ya nti na wo masiedu se wa boa kwa be so Auntie Naa do kan wo boa me nka siedu asem kranche je de no ho asiedu e wo number wo me phone so ye de wo phone so me ba show me chi ba ne master asori bema minia bema do ni maduro me ba to boa me maduro na metia me nto me bada me nto me bada wo boa me maduro evidence way me maduro wa hefa wo boa hospital be asem na wo ka wo boa hospital be na o mo ka che asem na no maduro wo boa enso na wo cha wo boa
Mama, April, what percentage? Woboa so penny me say woboa e no ba ye ma people say me no maduro people ye de ma wo hefa people de kire say ma no maduro wo hefa woboa enso na wucha no enka wo fa tete wo na woboa asori beni Auntie Naa sisi a wonim say rabe wawo bosumi miensa enan ontumi ma sorry the short period pick. Sorry no, Auntie Naa, mami cho. Sorry no, so to me ba sorry no. Omo ka first of mami na bi na tap. Hey, ubua. Ma ubua so mami say me ma frɛ no. So mami say me ma frɛ ni ma sem na no. Me ne nkasa. Esedu. One comfort asori ni one comfort ona ne sara so. Only comfort or now the silence so sorry penny. Jahbless say now to me replace comfort with Sarah so easy. Comfort you know what it means you. Comfort is not one him on your wife mama tia say one na na ten na mo say sorry for. Me see ne maame na kɛtɔ sɛ ɛware no tunyem ne yɛ dɛn mesi tunyem ne yɛ dɛn ne maame atia na so sɛ ɔnyɛ ɔba yɛ ware na onyem ne yɛ dɛn ante na so maame na bɔ me maame bɛyie wa abra maame ne nyɛ bɛyifo maame na kwada asɔre wɔ 5 years wɔne na pera hɔ wɔne yɛ wɔ sisi wɔ bia wɔbɛkyi bɛma ne de na ama ne bɛnti ɛna ɔbɔ me maame bɛyie wɔboa ɛno na bɔ ne yi wɔboa me ba o ti san ba ntina o sendi mi sa o to ma o hye me wona ha me se na na me tie wo hye me ya me be bisa wo na hye me wona o hye me it means anuska na send na o sendi 400 cedis e wo me fusu se si ante na me no ka sei me ba akoye no e no sendi scan asore penny enyi masam na no Messi asori penny mami woni nne wo ho emfom so aba wanyi nsen munyina mo ye Christopher ne wonsem kra won kanwie yede na sof mami enhwe na won ka woni ni me no asem na ware sof mami ne ba Auntie Naa da city o se akare ne ba di ya na wo to no girl now what you what I would Auntie Naa there is set ahead for girl now what you Auntie Naa the entire me ma worry Auntie Naa we can't submit to wa and I'm girl will to me and I'm girl will my young for 1 year me ma me no the kind and I'm girl will me block 450 million akuma o me hospital card in wa uko no Auntie Abe Fantina hospital na me so won the hospital card in Negula because of their way. The work of 50 million on way away. Bisano, only Bisano. When I saw no, in the years because the Banian want to so cool, Bisano, on your way. So for my men, ask what the two team the doubt. So for my men, or bois, no, yale, what bois, my men yale. I never tell the catcher and say, even a colana, Brown also a colana to Brown also to turn one year man. What is a brown open? We don't know. A big crazy, creativity, meaning I am baby sound. Yambe bisaw e so na wucha no yambe bisaw wa ye den na wo esie because woni no woni computers e ma me de number ma wo so bra e pe computers to e laptop e na me de number simple se me ba esie du se simple comfort ejekum na wani nye ne ho a ti wo replace another for brabo pa yampo minia se onu mpo na wo mpe na wo se ne maame se ye nwa no wo ne de anya denti wo kwa ti ne nyonko brebo esa ye mo masore sofo ye eba mo amu mi enu nya masore sofo ba be wanti wa hu Messi simple se wasam na de na wo mpe comfort na wo ko nanimu a wanya obi ase
oba oyiri ana umpre waye ne maid of honor pay ne nyonko brebo ti senua wona do sha na onja wale atina o safa ne safa onja wale be ma ne oba ni omunjai me be first hour kula to be ma ne ba no wonje ne nsɛmfo oba ne ho atina be ma no so obo ni bi sɛ nsɔfo ma ne yero bi sa so no yɛ de dai bi sa so be ma no yɛ de dai obaba line no so be ma no me yɛ ne dai be ma no me o so plan ne sa hour kulu creativity no mu creativity no o so ye mu sao ante na me se wo boa mi se nya me classe mo o se o so onyonku ni kuru no ye odie ante na onya me hye mi ya be ma no mi nya le fi ko ba ko so wo boa mi ti family ya be ma ni onu na ka tire no onu go je ni na be ma no na ka cha so be ni ibe yi ni hu nya tutu no be ma no ka ye no be ma be ya sam na wo kan antuna wọ́n fọ́ tún náà ọkà wọ́n sọ ọkà tó. mímí dẹ mímí ní màmí nẹ̀dá ní ẹ̀dẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ máa bá wọ̀ mí ní màmí nẹ̀dá. ọtún ọba mi nǹkan ibẹ̀ yìí nù bẹ́ẹ̀ mẹ́rin náà tuntun mọ́nù bísà nù. mẹ ẹ wọ yín fa àsọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ wọ yín fa ẹ wọ yín. yín náà wọ́n sá náà ẹ wọ yín fa wọ́n buwa wọ́n ti mi nfa wẹ̀ sẹ́ ntẹ̀tẹ̀ ń wò nyɛ wei sɛ na ade bɛka ade bɛtete wo da wo boa ɛnyɛ me hwee no no me se dama ɛnyɛ me hwee no no ɛnyɛ me hwee no no wo nka no kore wo deɛ kɔ so atwa ntoɔ me se wo bo evidence fa bla asɔ panyi atwa o yɛ di evidence fa bla wo boa me wo fa iri nyina me ɔmo numbers wa yɛ bɛ frɛ busa ɔmo nyina me ɔmo numbers wa wo boa adira maka bɛrima no akɔ ne ne wo fɛ sɛ nkɔ yɛ ne bɛ bisa no bisa sɛ bɛrima no wama no wansi bi krada bɛrima ne ne wo ne ba panyin no bisa no asɔre bɛni ɛnti ntu so so ɔba ɛnti ntu so asɔre bɛni adira mi tiwa me masɛm nyia no me se ɔbɛn wo ne nne wo hɔ mo nyina mo ti asɔre kurom mo sɔfo maame onware sara yes onware sara me se ọbụsị na mmiri na ọ nọ ọba anọ. Mesi wọ́n na wọ́n ní na wọ́n wá nyẹ́ mpira na ọ̀nẹ́ n'etwe. Ẹyẹ dẹ́yìn na ọbẹ̀ yìí kọ̀ wá bá na ne nyọ́nkó brẹ̀ bọ́ na ẹ̀hyẹ́ hɔ sanni mi busa o. Na ọbi ọ̀hún yẹn àǹtí mpàtó ọ̀sẹ̀ ọ̀hún yẹn first month ni ẹ̀na mi yẹn sẹ́ àlàzó wá diẹ no ẹnu so 1 month pẹ̀sẹ̀ ni ẹni ẹ̀sìn wà wọ́ àbá ọ̀hún sọ ọ̀kọ́ akọ̀ wọ́ àbá. Mesi ọkọ maternity ọmọ 6 months or my and then utumi wale na danfo sana mebusa o ti woni ne wo nya na danfo ne twempna na antina na akutuma so me ka kiro tie aban me se onu se owu ye 6 months ni wale geri 1 month ni onu so okowo aba na ma wale oba onu ye fo de unyi masa me se eba ne sen na oba woni na woi ne nyonko me na mebusa me se ye den na ne nyonko no ne nyonko to be ware no why in the maid of Anna Cropper na ne nyonko oh esa na mo de ntitimo ne tutu na mo aba ma ne ntem ade na wo ko ware ne nyonko aduna de na me ni sa ne nyonko no onu no aka unim wo yawe unim ni na wo yawe unim maame agata mi nia no le bia me ko maame ka se me na me di maame agata ukwa beba so for maame me makop masom ne pen ye last born akro di machi miensa wa so maame ne pen woni maame ne tinae se bi maame ne party ga no nesi wo si maame agata wo ye ne wadi maame agata wo ye ne wadi akora na esi ne party wo so ba le friend say ya friend Georgina Debra Sofuba me ba chon Sofuba no antina Sofuba me ne dia antina me ba che friend prophetess Georgina Debra antina kono to ko na sekra anya Sofuba me na go wu anya Sofuba me na go wu onu no sekra me anya Sofuba na so ma me no nya me me sekra na me tia mo 31 years sekra na me tia me sekra sorry ni ye den me ba cho ye first one God of Miracle and Praise Ministry International e won kran sampa me God of Miracle. I saw page so me friend was so for my manager so. God of Miracle and Praise Ministry International. Ewo nkwa sampa me.
Fasara nso to ahoma. So for mame prophetess Gina Den Gina Debra. O phone na edumo no. Currently switched off. Please try later. Fane basa. Branch baako a ɛwɔ Menchia opposite the Zongo gate. Nti ene topic baako a yafa yɛbɛka ho asɛm ɛyɛ prostate. Nti yɛbɛka prostate ho asɛm ɛna prostate enlargement ɛne deɛ ɛkeka ho ɛfa prostate ho. Nti sɛ yɛka sɛ prostate a ɛyɛ organ bi a ɛwɔ mmarima ho. Ɛm sɛ yɛate prostate saa yɛaka ho asɛm because ɛso ɛwɔ mfasoɔ bebree ɛfa ɛbɛrima ho. Nti prostate ɛyɛ gland bi a de ketewa bi a ɛhyɛ bɛrima dwe nso twa n'ase. Nti ade pɔte a ɛyɛ ne sɛ ɛwɔ nsuo bi a ɛyɛ a ɛde ka bɛrima ho nsuo a yɛfrɛ no seminal fluid. Nti it's like ɛyɛ adeɛ bi a ɛnɔrehye bɛrima ho nsuo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔne ɔbɛhyia a ne ho nkwamoa no ɛbɛyɛ den. But ade baako paa a yɛka prostate ho asɛm a yɛka ne sɛ ɛfa Johnson ho. Nti prostate gland no yɛwɔ biribi a ɛfam a yɛfrɛ no urethra. That is baby a bɛrima a Johnson fa. Nti ɛhɔ na yɛbɛka ho asɛm. Nti prostate gland no ɛyɛ adeɛ bi a sɛ ɔbɛrima enyini a na ɛno nso ɛyɛ kɛse. Nti mostly no yɛ advice sɛ bɛrima biara sɛ unya bɛyɛ 40 years ɛkɔ a ɛsɛ sɛ utu anamɔ ɛba Amedilab services ɛbɛyɛ regular checkups at least every 6 months biara ana one year bia ɛbɛ check on the size of the prostate no. Nti yɛwɔ from deɛ yɛsua no yɛwɔ sizes a yɛhwɛ a yɛhu sɛ wei no size no yɛ normal anaasɛ ɛyɛ kɛse. Nti sɛ yɛka prostate enlargement a yɛbɛka sɛ ɛyɛ den a prostate enlargement a broni ɛka no BPH benign prostate hypertrophy ana hyperplasia no. Na sɛ prostate gland na America no ɛyɛ ade ketewa bi a Nyankopɔn abɔ no ba unyini a na ɛno nso ɛyɛ kɛse. The main cause of saa deɛ no deɛ yɛnhyɛ da anim but associate no with sɛ ɛyɛ nyini bɛrima nyini no na ne ho system no ne ne hormones na ɛma ne yɛ bɛrima no na ɛno nso ɛɛdwodwo. Nti ɛkɔ fam no na ama prostate gland no nso ɛyɛ kɛse na ɛde haw bebree abrɛ no. Mostly no ɛyɛ adeɛ bi a yɛka sɛ ɛtaa yɛ familial. Nti sɛ bi a wo papa bi enya prostate enlargement a wo nso wɔ high risk sɛ wo prostate no unyini a ɛbɛyɛ kɛse. Nti sɛ wohwɛ na wo papa bi anaa wo nana bi enya prostate enlargement a ama no problems a ɛsɛ sɛ wo nso ɛwɔ mu a wobɛkyɛke on as young as woyɛ no sɛ bi a wowɔ 30 years koraa 40 years a wobɛkyɛke on prostate size no ɛhwɛ. Nti mostly no sɛ yɛka sɛ prostate enlargement a problems bi a ɛtumi de ba bɛrima ho ne sɛ wobrɛ ɛwɔ dwonso ho. Nti mostly no wobɛhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ dwonso a bɛma no adwonso ntɛntɛm. Nti yɛbɛfrɛ no frequent urination. Ɔdwonso yɛ bɛyɛ 20 minutes time na dwonso ɛsan de no. Ɔdwonso yɛ anasa dwonso san de no. Ɛna a lot of times no complain na nkɔfɔ ɛtan ma yɛ nocturia which is enumere anadwo dwonso. Nti wobɛhu sɛ instead of say bi ɔbɛsɔre bɛyɛ 1 or 2 times in the night adwonso no otumi sɔre bɛyɛ 5 to 6 to 7 times. Nti saa no koraa wɔntumi nnɛ yie. Obi nso hɔ a sɛ ɔdwonso a na ɔfili sɛ dwonso no wadwonso ne nyinaa obɛhu sɛ na ne bladder no ɔfili sɛ still a dwonso kakra ɛwɔ ne dwonso twa no mu. Obi nso hɔ a sɛ ɔdwonso a obɛhu sɛ yɛfrɛ biribi dribbling. Obɛhu sɛ ɔbɛdwonso no na still a dwonso no ɛɛsosɔsosɔ. Ne nyinaa wohu biribi sɛ ɛfa wo ho a ɛsɛ sɛ woba Amedilab diagnostic services yɛbɛyɛ scans ɛne labs ɛde ahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛfa wo dwonso ho asɛ prostate na ayɛ enlarge anaasɛ other urine problems bi ɛna wowɔ a ne nyinaa yɛbɛhwɛ ama wo. Nti sɛ wonya saa symptoms a ɛsɛ sɛ woba Amedilab services na yɛhwɛ wo. Nti mostly no complications a ɛwɔ saa urine prostate enlargement ne say etumi ma o urine retention. Urine retention ne kyerɛ sɛ
because I want to make engine so they be another Johnson a be a cow Johnson training. Insistano it's me urine bacteria infection because I Johnson say uncle Pambon said that Johnson training ma APNO. This is the case I will prostate a pushon urethra na ye kano into Johnson a ba kakra na ejai e ba kakra na ejai into de bia o bladder no Johnson bebrewum na ama infection that infections are ye kan so it may travel echo kidneys which is idea pa and sometimes so urine retention no say urine no e bebre ana e ka wo Johnson chanu ma e move back to kidneys no your friend of hydronephrosis. It is that hydronephrosis I can. Johnson o kidneys now form and develop a MPN. They say Johnson call back to baby free. Now ama o kidneys now send you say ye juma and ye juma sound so those the kidney failure ne ade bro. Inti ade say ma ye ni especially ye niano mema o papa bi wo hona se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na answer o de na ba and that's how de ne ba medical ni e hwe no ni e hu se ni prostate size no e normal na se e kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no ho se bi a ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ni lifestyle bi no obesisa ma a complications na that prostate enlargement whole complications and problems for fry bit me dey abroad on say then I make beginning a bit me ama urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any bi say bia obedun so bebre ne ade and I go hon so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say who say moja kakra ewum and some of the things they say if be bladder stones into because Johnson no ain't mean ember complete no e be na crystals ni be abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye can it me ko urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na ain't mean ba ni moja Johnson na ain't mean ba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send them before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I tell mo say kidneys dey enya problem emu nsem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ekon ho and I say Johnson also o tna se na say o ma ne ye kese no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey rubber ehye o be manu and only a friend a catheter balloon and also a home complications the brain discomfort near day and I said Washington one also Nachadia Abeka Yensa Ave Mrs. Betty Yabua USA Philadelphia and one also if you need Kuruanamo Mr. Anthony Yabua USA Wabrayan bag mienu emo and afen so wabre 5 liters and one bi and so emienu ave Newton coffee for su every Mr. and Mrs. for su and ya wo so obede nyankopon shiraw vida aka Kumasi Central Prisons every Katie ho and I was so ma happy birthday Minister Steve Impact London UK Minister Steve Impact every London UK and also so and birthday Ave also for Mama Rebecca Sakwadi Frimpom the word of freedom ministry Mamponting and as of Mame a birthday so Mame Yachiao Gloria Osewusu founder of Oyerepa Fan Club Oyerepa Fan Club one also and birthday wabre kwadanta de wabre kwadanta de avein
wabrɛ yɛ nkwadaa ntaadeɛ ai yɛni aba so no wasa abrɛ yɛ 1,000 cedis sɛ yɛmfa ma crew no okay so for me for yɛn maame mama Julie ɔno ankasa ne papa Mr. Daniel Kofi Owusu agye patro mo fa pani to so mame teacher J photo no mo fa to so mame Mr. Daniel Kofi Owusu agye sa opani enya 90 plus timia me maame mama Julie sofu nuaba ne papa nim pompa teacher Kofi agye ena na woda enti daddy baby a wo bia wonso so yamma wo etrim kwa nyankopon enhyira pa ave gloria Osewusu founder of wonu dia na makansisia no Deborah Opoku also every woman me wonu mo Mary Opoku UK Warsaw wabre 400 Ghana cedis nyamisha ave akua boatima konto every wawufo akua boatima konto every wawufo wonso baby a wo bia no yama utrim kwa ave me sam na what today every Eshekra one ohukafo intiminsia because of rubber na ehye wasem ena prostate enlargement na ye kan wasem ebetimi abase prostate enlargement keke ebi akese keke na aye friend BPH ebetimi abanzu se kese na aye no cancer ewo enti efe bibi nso prostate cancer ba ni nyina no because the symptoms na koye very similar to one another no ultimate cancer we media cancer na media cancer this uba ema yeshe say ye check you prostate size na ye rete we ne de abnormally enlarged and I say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say ye wo levels bi a etimi di hu say o we na for me within the normal level and I say e was sura and I san what biopsy I know ne be prostate no ho kakra bi e de akọ e de aye ho lab ne ya hwe say ampa prostate cancer na ebi wo moja mu and I say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhu ne ntem a yetimi eso ano ntem ema o say uhu ne ntem na say e wo first stage no that is located within prostate na mua na say treatment no so aye simple but say utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho na ye fa bibi metastasis na ebia prostate cancer cells na move ko blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be hu no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma yehwe mawa and rusa inti and only some of the things are you be can for prostate ho inti as I say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and ona na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana say so de ne ba amedilab ni yehwe no the prostate ne kidney ne bibia urological examination ema ye hu se bia problem bi e wo ne urinary tract ni mu ana se bibia ni ma inti amedilab ye wo oforichrome opposite STC yard ena ye number of ya obenya ye wo so eni 0541 143 168 and I was now other branch e wo mentia ukọ ho nso a ye be hwe o kama nanom si esnamo to kura ns no kura konkron akyere ne branch de ye kan ya na kwanta dem ma kwa amedila wa family be ma kwa anka na nim se se lab bi wo kumasi ano a etwa ye bi mu no kwasem se ho de test na nya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wa be se o mi se wo ya de se wo mojem ya de bi to se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer ye to ni petri mu ye ye fun ana fo be mem ana fo be kwa na brebo mi ya de na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test na pese wo ye ni na no wo betumi ahwede ama oba wonye na pese o ni sa ko fa wo de yi abafa no ye tafo ana sa ana sa ana nai afa wo pese wo mi se ba ba wo no yo ba na se be ma ni na mu wo ye menstro
Fisa Abedila wo ye ni wadi da so. Ye on fidi o maso ye de yete sa wudu nyina bi. Kasi ye di adwene che be hwe so fra. Ye okuma se ofori pro. Ye ni STC workshop no ene di hwede mu. Ye ye adwuma fi twada ekosi na me da. Ye number ni ye 0244 96 49 22 0541 1431 68. Abedila laboratory mo kuntet. Ashefo ye chamo free Amedila Diagnostic Services. I work for it from opposite STC yard. And I a branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic back I have fire can want them a prostate. The prostate want them and a prostate enlargement. And then they can prostate. And to say I got a prostate a organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I want for so baby a bema. And see prostate a gland be a the kit will be a shed imagine so chana. And the other pot and say, I will issue be a the cat bema who's you. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish bema who's you, send a bear or nib or bear ne who and come one ebeye ding. But ade ba ko pa e ka prostate one se ma e kan say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem I friend urethra. That is baby a be ma o Johnson fa nti e ho na ye be kan one sem nti prostate gland no e ade bi a se obema enyini a na eno so e ye kese. Inti mostly no ye advice say be ma bia say unya be 40 years e kwa and say utu anamo eba Amedila services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check it on the size of the prostate no inti ye wo from the ye no ye wo sizes are shy who say we no size no ye normal ana say ye kese. Inti say prostate enlargement Rebecca say prostate enlargement bruni kind of BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no. Then say prostate gland na America no adikit we bi ayankopon abono but unyini ana eno so kese. The main cause of that end dey yen share the nim but associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na emane be ma na eno so jojo nti from no na ama prostate gland no so kese na dey how bebre abre no mostly no ade bi a ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also o high risk say o prostate no unyini a be kese nti so na o papa bi ana o na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mo a o be check on as young as o ye no say bi a o 30 years 40 years o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi e timede ba ma ho ne say o bre wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a o Johnson a be ma na Johnson tentem nti ye be friend frequent urination o Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no o Johnson ya na Johnson side no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumerate anajo Johnson into be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night at Johnson no or to me sorry be 5 to 6 to 7 times into sano crowd into me na ye obi so ho ase o Johnson na o finise Johnson wan Johnson nyina obe hun say na ne bladder no o finise still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ho ase o Johnson obe hun say e fe bi dribbling obe hun say oba Johnson na still Johnson e so ni nyina hu bibi say e fa ho a e say oba Amedila Diagnostic Services ye be scans any labs e dey ahwe the ekoso efa wo Johnson ho say o prostate na ya large and I say other urine problems be na wo a ni na ya be shama enti se unya sa symptoms ya say oba Amedila Services na ya show
Nti mostly no complications or was urine prostate enlargement ne say it mean ma urine retention ne say because I want to make engine so ye no they be another so na ebi aka odun so twa no nti sa no it mean ma urine bacterial infection because Johnson say yankopon abon said that Johnson twa na ye ma APA no this is the case our prostate no push on urethra na ye ka no nti Johnson na eba kakra na ejai nti de bia o bladder no Johnson bebre wo na ama o infection that infections a ye kan so it may travel echo kidneys which is ade a ehu pa and sometimes so urine retention no the urine no eye bebre ana eka wo Johnson twa no mu a move back to kidneys no a friend no hydronephrosis nti sa hydronephrosis a ye kan Johnson na o kidneys na form a develop say MPA no they say Johnson na come back to they be free na ama o kidneys na esene say ye adwuma no enye adwuma sa ntu be hu say na the kidney failure ne ade bro nti ade a say ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na say bi a wenya be 40 50 60 years that's how man develop all these symptoms na answer o de na ba that's how de ne ba medical ni ehwe no na ye hu say prostate size no normal na say kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no say bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana say ne lifestyle bi no obesesama sa complications na sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry betimi dey abroad ne say then I make up beginning a bit me ama urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any bi say bia obedun so bebre ne ade and I go hon so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones into because Johnson no ain't mean ember complete no ebi ohana crystals ne be abobo and a bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan it me ko wura urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na ain't mean ba ni so moja Johnson na ain't mean ba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I say mo amunim say kidneys so dey enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ho and I say Johnson also o tna sia na say o ma ne ye kese no wa mehwe na wa enya bia medications bia no na ya na unyi option bia dey say ye dey rubber ehye o berma ni and only a friend a catheter balloon and also a home complications the brain discomfort near day and I said you say be make way a shell cry only for intimacia because of rubber na was and prostate enlargement na ye can want them a bit me about say a prostate enlargement keke e be a kese na aye friend BPH a bit me about say kese na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me dey nye cancer na me dey ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check your prostate size na ye hwe say we ne dey abnormally enlarged and I say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say your levels be it me do hu say o we na for me within the normal level and I say e was sora and I san what biopsy I no ne be say o prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer na ebi wo moja mu and I say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhu nentem a yetimi eso anontem ema the uhu nentem na say first stage no that is located within
prostate na mu a na say treatment no so aye simple but say wotena se na se bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho na ye fe bibi metastasis na ebia prostate cancer cells na move ko blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be hu no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma yehwe mawa and rules are and only some of the things are you can for prostate ho nti as I say obebe maybe a from 40 years or even less than that and our papa bi and na na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana say so the ba amedilab ni yehwe no the prostate ne kidneys ne bibia urological examination ema yehu se bia problem bi e woni urinary tract ni mu ana se bibia ni ma inti amedilab e wo oforichrome opposite STC yard ena ye number of ya obenya ye wo so eni 0541 143 168 and I was now other branch e wo mentia ukọ hon so aye be hwe o kama nanom si esna motokura ns no kura konkron akyere ne be chede ye kan ya na kwanta dem ma kwa amedila kwa family ya be ma kwa anka na nim se se lab bi wo kumasi ya no mo e twa ye bi mu no kwasem se ho de test na enya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wo be se o hu se wo ya de se wo mojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer ye to ni petri mu ye ye from ana fo be ana fo be kwa na be bo mu ya de na wo bi ana fo ke kaye ana HIV test na pesa wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wo nyem na pesa wo ni sa afra wo de yi abafa no ye tafo ahina sa ana sa ahina nai afa wo pesa wo hu se ba ba wo no yo ba na se be ma ni nyina mu no wo de mensuo fi se abedila wo ye ni wo di da so ye on fidi ama so ye de ye test wo do ni na bi kasi e di ade de che be hwe so fra ye o kuma se oforikrom ye ni STC workshop na e de di hwe ni mu ye ye aduma fi to da e ko si memne da ye number ni ye 0244 96 49 22 0541 143168 Amedilab laboratory work Ashafo ya chamo free Amedilab diagnostic services I work for from opposite STC yard and I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate nti ene topic back I afa ye be kan ho asem prostate nti ye be kan prostate ho asem and prostate enlargement ene de ke kan ho efa prostate ho nti say ye ka say prostate organ bi e wo mema ho em say ya ti prostate sa ya kan ho asem because so e won fa so bebre efa ebema ho nti prostate gland bi a de ketwa bi a hye bema jin so twa na se nti ade pote a ne say ewo nsuo bi a ya de ka bema ho nsuo a ye friend seminal fluid it is like ade bi a nourish bema ho nsuo se ne be ya one obehia ne hu nkwamo no ebeye din but ade ba ko pa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a friend urethra that is baby a bema or Johnson fa nti ho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno nso ye kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa e se utu anamo eba Amedilab services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana one year bia ebe check it on the size of the prostate no into your from the year no your sizes are shy who say we no size me normal and I say kese into say prostate enlargement ebe say den prostate enlargement broni no BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no there's a prostate gland na America no ade ketwa bi a yankopon abono ba unyini ana eno so kese the main cause of that and the yen shade animbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho
system no ne ne hormones na e ma ne ye be ma na eno so edojo nti e ko from no na ama process olukase ana kitchen na mase farmers so kitchen ade ani mu say ya for the bonnet tandoro no the police doctor Amuzu Herbal Clinic ho ene adrein na Dr. Amuzu say ememe wo wiase nyina asofo ka ho mamo ntena se enye hwehan emmom ani dwuradwura se kinswe toy emma mubula matari no enwu na bra na ede how bebre abreno mostly no ade bi a ye ka se etaye familiar nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement a also o high risk o prostate no unyini a ebe yekese nti so o na o papa bi ana o na bi enya prostate enlargement a ama no problems a ele say also ewo mo a o be check on as young as o ye no say bi a o 30 years kra 40 years a o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka se prostate enlargement a problems bi e ti me de ba be ma ho ne say o bre e wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a wo Johnson a be ma na Johnson tentem nti e be friend frequent urination o Johnson ya be 20 minutes na Johnson esan de no o Johnson ya na sa Johnson san de no and a lot of times no complain and for a time I nocturia which is enumere anajo Johnson into be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night at Johnson no or to me sorry be 5 to 6 to 7 times into sano crowd and me na ye obi so ho say o Johnson na o feel say Johnson one Johnson nyina obi hun say na ne bladder no o feel say still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ho so Johnson obi hun say e fe bibi dribbling obi hun so oba Johnson na still Johnson e so nyina hu bibi say e fa ho a e say oba medical lab diagnostic services ye be scans any labs e dey ahwe dey ekoso e fa wo Johnson ho say o prostate na ya enlarge and I say other urine problems be na wo a ni na ye be shama enti se unya sa symptoms ya e say oba medical lab services na ye show enti mostly no complications or what urine prostate enlargement ne say it me ma o urine retention na chese say because I want to me engine so ye no de bia na Johnson e bia ka o Johnson twanu nti sano it me ma o urine bacterial infection because Johnson e say yankopon abon said that Johnson twanu ye ma APA no this is the case I will prostate no e push on urethra na ye ka no nti Johnson e ba kakra na ejai into the bia o bladder no Johnson bebre wo na ama o infection that infections are ye kan so it may travel echo with kidneys which is adia ehu pa and sometimes so urine retention no the urine no eye bebre ana e ka wo Johnson twanu mu a move back to the kidneys no your friend of hydronephrosis into that hydronephrosis aye kan Johnson na o kidneys na form and develop say MP no they say Johnson sign call back to they be free na ama o kidneys na say ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu say na the kidney failure ne ade bro nti ade say ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na say bi a wenya be 40 50 60 years and that's how man develop all these symptoms na answer what the number and that's how the ba medical near shano near who sending prostate size no a normal na say kese no who some of the things that obey me ade aboa no say bia the diet bi no obey change exercise bi no obey ana say the lifestyle bi no obey sama complications na prostate enlargement no whole complications and problems for fry bit me dey abroad on say then I make up beginning a bit me ama urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any bi na say bia obedun so bebre ne ade and I do ho so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom
and some of the things they say if be bladder stones. Into because I Johnson no ain't me ember complete no. Ebi ohana crystals ni be abobo. And a bladder stones to me ma obstruction. Stones na ye can it me ko urethra no mu a. Ana say bibisa na asa block kwan na ain't me mba ni so moja Johnson na ain't me mba no. Na sa stone na sa ko block sa kwan no. And I send you a before no say hydronephrosis no it's me damage your kidneys no. And I tell my mum say kidneys no dey enya problem e mun sem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ekọ ho. And I say Johnson no so o tna sia na say o ma ne ye kesia no wa mehwe na wa enya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey rubber e hye o ba mani. And only a friend a catheter balloon, and also a home complications, the brain, the discomfort, near day, and I said, you said, may cry away, a shall cry, only on for intimacia because of rubber na was it. And a prostate enlargement na ye can once a bit me about a prostate enlargement keke, ebi a kese can I a friend of BPH, a bit me about to say, kese na no. Cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me dey nye cancer na me dey ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check your prostate size na ye hwe say we ne dey abnormally enlarged and I say ye sha growth bi e be mu a ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say your levels be a timidi hu say o we na for me within the normal level and I say e was sora and I san what biopsy I no ne ye bet o prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer na ebi wo moja mu and I say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhu nentem a yetimi eso anontem ema so uhu nentem na say e first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple but so utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer ntina wo de te ho na ye fe bibi metastasis na e bia prostate cancer cells na move call blood and money or other organs na then by the time now be no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba a medical lab ntem ma yehwe ma wa and rules